émission spéciale, ça se dit, bien dit. Tompoko tompoko vavy fandaharana sasdy bien dia izay farahanao amizay fotoagna mazatra izy na amin'ny page zegny na amin'ny groupe maro samihafa agny magnambaratsantsika jiaby araka izay fanampoagnantegnantsika tamin'ny farany igny Dalvisy no hiverigny vahiny eto amin'ny ty fandaharana ty ndraiky nazavazavatra maromaro zegny isany nafampana tatotato tamin'ny tontolon'ny kanto sy tontolona mozika tantara teo Facebook zegny na tamin'ny télé maro samihafa tanke faly miarabany Dalvisy nagneky ny vahiny ndray mandeha ato amin'ny fandaharana sasdy bien dit. Ia, Dalvisy ravoravo magnambola tsara monsieur Médard tsy miabandone sady miarabantsika jiaby agnaty tragno agny na bureau na mety agnatin'ny taxi magnaraka ty émission sasdy bien dit. Ravoravo ndraiky Dalvisy mivahiny eto deuxième fois niany ty zay ndraiky Médard mikoragna aminareo eto donc za matoky atsika jiaby tsy abandone koa isaka amin'ny farany za émission ty karaha zay ato. Dalvisy efa togno raiky sasany mahery angambany zay togno raiky mahery ty tokony nikoragnatsika farany zay manakory ny tournée ny asa sy ny voté maro samihafa andritra ny fotoagna lavalava zay. Ia, togno raiky mahery na togno raiky stapany za amin'izay elaela magnaraka émission sasdy bien dit miaraka aminao hitako mivoatra le raha de maro be misy polémique ndraikindraiky de misy raha tsara de misy raha tsy voatery ratsy koa fa arakaraka ny fandraisany tsiraikiraiky izy ny anaka manokana depuis tragno tamizigny maro ny rehefa niboaka nanomboka tamin'ny tafarafara nisy Gas Machiro surtout tamin'ny 2018 tegna pitsero 2018 nanomboka tamin'ny fagnaboagna clipny Gas Machiro Dalvisy zay mametraka agnabo dia agnabo ny sirony malagasy ny hatsaragnany malagasy de nagnano tafarafara koa nisy salama salama ambony izy salama ambany ira niarabeko malagasy jiaby tamin'ny atomboan'igny taogno igny nagnaraka nisy lay ira nampahoraka be na resaka indrindra tamin'ny voaka malagasy tô tsy volany babanao tô igny ma isorako ny mpankafy jiaby tsy nagnambela Dalvisy au contraire ny anitombo maromaro tegna mitombo isan'andra mitombo isan-dera isan-minitra isan-segondra ny faniny Dalvisy ny mpankafy de mariky zegny fa isika eto mbola tian'olo Dalvisy mbola tsy niala lalagna satria isika magnano tournée maro be ny olo avy feno nagnano tournée Dalvisy teto Madagascar non stop depuis 2018 jusqu'à niany ty mimoaly za avy nisoma tagny La Réunion de talohan'zegny tamin'ny mardi nagnano tagny Maurice feno jiaby ny saly nandianagna ambiance tatsika amin'ny Facebook jiaby igny tournée non stop za satria nagnano tamin'ny histoiran'ny tournée gasy angamba za matoky mbola Dalvisy zaraiky nagnano grande tournée France Belgique 2 fois dans une même année raha sasatra be zegny satria zegny midika fa maro be mpangataka ny Dalvisy mbola maro mpankatia de isaka zao ty efa miantomboko ny taogno 2019 mbola maro be ny demande ary amin'ity taogno ty mbola maro be koa ny fangatahana indrindra eto Tananarivo ny tegna maro be ny mpangataka na collision Mahamasina fety mbola ho hitantsika miandalagna eo aby zegny. Nouveauté ary misy nouveauté ve atoato sy ny tariny sa mankarakory? Ia, ny nouveauté ny tena mandehandeha igny misy profne mbola tamin'ny université mivolagna hoe il faut toujours voyager au moins une fois dans la vie. Une fois zegny ataoko tsy ampy parce que ny voyage io miresource olombelogno de à partir ny voyage igny tegna maro be ny raha hita tafamoromoira maro ny raha tafisoratiny ke amin'ity taogno ty mampagnantegna Dalvisy agnamie hira ndraiky maro tsara be ohatry ny nitiavanareo Dalvisy efa rangoela igny ho an'ny voaka malagasy jiaby ary mbona ho izy koa ny hira mafana tegna mafana be ataontsika kamikamarady tô igny misy Dalvisy tsy décourage satria io ma magnano raha tsy mora ary anao koa nagnano raha ma tsisy mpagnakiagna tsy devantagna tsara be ny raha ataonao hafahafa donc mampagnantegna hira vaovao maro tegna maro be Dalvisy atoato midriky début mars na fin février efa misy raha mipetraka miaraka amintsika ary mety mbola hivahiny eto ndraiky ka Dalvisy tsy ho ela andraiky hira vaovao aby zegny. Dalvisy tamin'ny hiranao le faramparany igny hoe totsy volan'ny babanao zegny zegny raha nade tanteraka polémique na samihafa tamin'ny réseaux sociaux na tamin'ny ino zay zavatra zay tsy fagnabeazagny tsy mandeha ino sy zao hoe ary misy ndraiky koa nivolagna hoe fa hainareo artiste nake mpagnabe nanao hoe satria nareo ndraikindraiky regny zaza matetiky atsofiny zaza matetiky nefa le ry navoakanao niteraka zavatra maro ao ny tsaiky namalivaly ray aman-dreny na ino maro samihafa manakory zao ny fandraisanao izay fanakiagnana jiaby zay apetraka anao aminao na pisersera Facebook na ray aman-dreny ny tsaiky agny an-tokantragno zay. Ia, ampody eto ndraiky tô ma isan'ny raha nandeha be tamin'ny taogno rose igny isaka am'zao ma azoko lazaigny hoe
hira tian'ny malagasy indrindra isaka am'izao fotoana ny hira hoe tô tsy volan'ny babanao magnamarika zegny ny événement maro be teto Tananarivo, Tamatave, Toliara, Majunga raha tsy hitanisa ro si province de Madagascar za de miparitaka isaka agny ampitan-dranomasigny ny ravolako dia tsy de tsotra loatra fa azoko lazaigna hoe somary tsotra iny tô tsy volan'ny babanao misy mametraka question hitako amin'ny Facebook agny de isorako maresaka olo jiaby mametraka question aby regny misy question masiaka misy question malemilemy de ireo question io indesinao aminakahy eto niany vongna anao hitandregny bon agnisan'ny mankamafy ndraiky atsika magnaraka ty émission ty aza atao raha mameloko ny raha ndeha volaniko eto niany fa ndraiky aza atao raha maravoravo be loatra izy koa misy raha tsy mety fa aleva sens aroe izy satria ny fiainana efa karaha zegny zanao ino mauvais côté de ino le bon côté une chose de karaha zegny koa tam'ty resaka hira tô ty misy le mauvais côté de misy le bon côté aminazy fa ny tegna olagna amin'olombelogno le raha ratsy ny tegna tian'olo marikegna fa tsy le raha tsara rien pour dire que tô tsy vola babanao atsika malagasy matetiky tsy de mazoto ikarakarako loatra tsy amioko tsiny koa satria jaly maro io hoizy zasany zay mpagnarivo may mpagnarivo de maskiny may maskiny de mijaly fagnahy mbola velogno ny olo sahiragna be mivelo tegna tsy amioko tsiny raha ohatra ka tsy tafikarako lavitra loatra fa kanefa mampandroso tanàgna jiaby Madagascar manjary lasa la queue dans l'Afrique satria regny ologno regny dans l'Afrique mazoto be misy raha mipetraka eo zegny tsy raha hitandreo igny fo no zahandreo fa mizaha ino mantonona vien'zigny ino ny raha faran'zigny de atsika ho an'izay miala tsiny ho an'izay tsy de nandeha l'école loatra fa ho an'izay nagnano malagasy atsika malagasy de polémique nitranga tatotato maresaka malagasy io tokony amafisiny malagasy tagny à l'école kofa magnano malagasy anao misy famakafakagna latsoratra regny misy ny atao hoe FDIB ino ma FDIB nyty texte ty de karaha zegny koa amresaka hiran'ny mpanakanto maro be ny sary miafigny afaran'zigny maro koa ny teny miafigny fa anjarantsika mpitandregny amizay mangala hoe ino ma ny leçon tiako alaigna aminany ty de ino ny tiako ariagna tô tsy volan'ny babanao maro igny zigny misy côté ratsy le resaka hoe babanao etc fa izy io tsy le lafiratsiny igny tokony zahantsika fôtony tsy nanomona agnarana de visy tagnatin'izy tô fa hoe amin'ny farany agny misy hoe zay mangala azy tompony koa tsisy nalaintsika jiaby zegny tsisy tompony aby de magnarakaraka zegny le FDB tiako volagnina aloha feko volaniko le izy fa tsisy olona tsikaritry le FDB tagnatiny fa raikaraiky za mahita amin'ny Facebook misy manafo misy drako viavy matsikaritry hoe zegny sy zegny ane raha tiany Delvis volagnina agnatin'le hira fa anjaratsika miexploité izy le tô tsy volan'ny babanao zegny na mahira nampisy polémique be izy sy nankafizin'ny malagasy maro be misy hevitry fogna sin'zigny de natao hoe aza mitsikotsiko namagna zegny aviany misy partie tsara be agnatiny manahiragna fialognana io manahiragna le fialognana adoso de le fitsikitsikoegna namagna adoso satria olo samby miaigny amin'ny volanazy samby miaigny amin'ny asanazy de tsy tokony fampikiritiky volaninay boka avaratra igny namagna izy zao ty leçon tsara ho an'izay nametraka fagnontaniagna est-ce que misy leçon magnatin'ny regny io fagnabeazagna tsara be igny de magnarakaraka zegny amin'izay maro koa mivolagna hoe anareo mpanakanto anareo mpanabe ny fiarahamonigny anareo mpanabe zay zanakanay mbola hely de lasa magnano n'importe quoi resaka civisme ndraiky idirako amin'igny satria zay ty mbola hely papanay koa fa mizaha télé misy film mandeha misy olo iorko mbola iorko fo misy olo iorko amin'ny télé ry manafo jiaby malafila jiaby direct magnapimasy karaha ty lasa mifampizahazaha sasany bebe miboaka fôtony mavozy papa tsy raha mikoragna ry izy mizaha nao maso araiky karaha ty vita mipidy any de après igny na miala amizay alainy misy télécommande ohatra voneny télé après 30 secondes efa vita zay alefana amizay igny zegny ny raha efa tsisy amitsika zio ty ary zaho matoiky medara anao azy ty midriky an-tragno anao misy zanaka anao midriky an-tragno barbola amizao fotoagna tsika jeune courant entre jeune atsika io midriky an-tragno raha hira mandeha voalohany amin'ny radio tonga de traky hoe hira vody zay de le raha karaha igny zegny lasa défaut-nle tsaiky le izy kanefa antegna ma olombelogno tsy anjely maro igny resaka responsabilité ny fagnadisoko jiaby izy koa misy diso tamin'ny resaka hira hoe tô sy ny hira jiaby taloha fa mba tokony mandray andraikitry ihany ny ray aman-dreny satria le raha efa mivavatra amin'ny société de ny point tiako marigna koa hoe mpanakanto rono mpagnabe ny mpanakanto tompoko tsy mpagnabe fa magnabe c'est-à-dire c'est pas une obligation ho an'ny mpanakanto ny agnabe zanakan'olo tsy araikaraiky agnatin'ny tragnonany agny samby olo voilà auxiliaire zay
zay participe de samby anjarany tsaraikaraiky mandray fepetra am'zany ohatra exemple volagno toy koa misy clip tsy tianao mandeha an-tragnonao ohatra clipny Delvis misy mot tsy tianao volagninao asa clipny ralahy asa Mad Max asa irany Jojo anao asa irany Rose tsy tianao regny zanakanao voninao tsy télé na changer anao canal maro be télé misy TV1 misy TV plus misy Viva sy ny tariny igny zegny mba prise de responsabilité tsika agnaty ao de igny le volagno hoe le raha mizozaka be amina resaka civisme sy ny société ka tsika jiaby mba samy mandray fepetra fa tsy zay artiste fo ny andray fepetra amin'ny resaka le hira fa ampodiko ndraiky merci ho an'izay nankatia hira hoe tô tsy volan'ny babanao ma-dévalue koa hoe misy anatra agnatiny tsy raha tsy manjary fo fa arakaraka ny raha ty alainao agnatina hira no alainao de izy io ma tsy zay tsy aiky izy io ty fo tompon'izy io fa antena moa mbola jeune miaraka antena mivolagna raha amin'olo be igny de lasa hoe maditry zandry Delvis ty tierigny izy ty ongengegny izy ty kanefa antena zegny miezaka magnaboaka raha marigny aleko exemple izy ty par rapport am'le hira hoe tô tsy vola babanao misy hira taloha tagny za tsy anogno nagnara fa amitsika zay mivolagna hoe tia hira gasy de ambarako atsika eto misy hira gasy maromaro taloha tagny ohatra hoe antidahy mitatop antidahy milanja somaty migalagna ambony migalagna ambany tsy ambarako tompon'le hira mbola misy koa agnagny hoe hira aminay boka avaratra agny misy hoe mandeha baly le ray aman-dreny zoky hoaniko volany tsisy jery tsapaiky posony tsisy misy tohiny ratsy be zay zegny fa io tsy zay gêne tompon'izy igny hoan'olo mahay hira zegny hainy tohiny hira volaniko toy de mbola misy koa hira hoe ino marary aminao raha volany tô ye kobenjanako lalava loatre somenao izakony zay de igny zegny tsy zay gêne fo tompon'izy io fa ny mpanakanto moa atao mba agnamiany kanto de natao mba misy teny miafiny asehoan'ny vahoaka de anjaran'ny vahoaka no mikaroko ino ma FDB nyty raha ty de anjarantsika vahoaka mametraka ho an'zanakatsika tsaraikaraiky bon ty tsy mety andrignasany zanako ty clip tsy mety zany fa matetika atsika ray aman-dreny tsy magnadiso olo jiaby za fa misy raha zegny ary hitako midriky an-tragno clip matafoka zegny hoe hira mandeha agnatin'ny tragno de zay artiste amizay namiagna responsabilité kanefa raha responsabilité tsika jiaby de mbola mankasitraka mankateligna atsika jiaby alagasy marobe nankatia hira tô lasa hira nalaza indrindra tamin'ny temps igny arisaka izy io ty question antsika magnaraka d'accord mivoatra ny lamoziky samy magnano raha tena atao agnatin'ny hirana zegny copie raha fa nataony sasany mangalataka ny baka ambadika ny sasany zegny aby raha hitany nefa tô tsy arigesampi firy no amida tsy haiko la paralysé sa marary la fièvre sa tsy haiko ino raha misy ao ny hevitro manokana makasy zavatra zay omdanay tsy paralysé inay zo ino tsika jiaby malagasy poagnanay ary tianay fa azaveko ety ny asan'ny omda omda moa antegna membre agnatin'ny omda koa fa ny hira tonga de fa nidriky membre agnatin'ny omda satria efa mizara lavitry de zegny mbola mamprise koa Delvis eto ho an'ny mpanakanto namagna zay mbola tsy membre ny omda midira fa avantage tsika izy io satria ny omda na traduisegna hoe office malgache du droit d'auteur zegny hoe miaro ny zony mpamorogno de zegny hoe tsy voatery zegny artiste no mpamorogno fa ny mpamorogno no artiste de igny asa forogninao igny no protéger ny omda amin'ny alalan'ny lalàgna marobe sy zay azo afahany mandraindraikitra fa tsy anjarany omda ny magnamia sazy ny mpanakanto izy koa miala lalagna déjà maro man mpanakanto sy membre ny omda fa resaka fagnamezagna sazy sy fandraisagna andraikitra ma igny amin'ny ministère eny tany ho atsika gasy mahay izy ireo migérer hoe ty ny prise de mesure tokony atao raha ohatra ka misy artiste magnano ny raha efa miopampagna ohatra hoe magnasa olo bien précis au fait raha karakara igny de magnarakaraka zegny ny fivoaran'ny la musique am'izao fotoagna iresaka évolution sy ny mondialisation za ito izy io ma mety mandeha négativement mety mandeha positivement fa azavizaveko hely fo ny voatra ny zao tontolo zao foiky tsy Madagasikara fo ary Madagasikara agnisan'ny victime évolution technologique resaka internet atsika resaka raha électronique jiaby za tsy endriky ny hira mbola andeha hicommency hira za efa commency ho tapitry ny lazany CD teto Madagasikara de igny tsy fotinaka tsy fotinay artiste zany fa efa nisy raha taloha tagny tsy navoagérer tsika malagasy meko responsabilité tsika malagasy jiaby satria ao agnatin'zegny ny mpagnano pirate
agnatin'izay ny mpagnano radio carte amin'ny sisiny lalagna zay nivoatra be koa azo teknôlôjia nivoatra dia regny évolution regny a tsy zay tsy haiko zao ty nitondra izy teto Madagasikara na zay aza victime fa ireo ray aman-dreny eto koa mbola ataon'olo maditra Delvis niany ay satria ivolagna ray aman-dreny ka pourtant ireo zoky no nitondra io évolution io teto Madagasikara satria partout dans le monde nianatra rô na raha dia nizaho hoe ino mety à Madagasikara ampidiritsika ty ny ordinateur ampidiritsika ty ny informatique sy ny internet dia tafidriky ny informatique sy ny internet jiaby ny hira moa efa miparitaka mahazo internet amin'izay tadia afara ny mpivarotro mpagnano CD pirate amin'ny sisin-dalagna efa tsy navoagéré rango tamin'ny andran'ny zoky taloha dia isaka zio ty dia zay tanora no tsy maintsy forcena hoe hanampody jiaby regny marigny mety aminay mampody izy fa mavesatra be fôtony ny monde ny artiste sans dire les hommes d'art ndraiky administrativement raha mitantana ny artiste no efa fragile be za tsy hidriky amina tsipriny eky azovy migérer homme d'art azovy membre agnatin'ny commission jiaby ao azovy fa efa fragile be ke mangataka Delvis re tompoko lasy tompoko vavy hono zay mba tsy zay zandry fo nipopogna amin'ny raha ty fa efa misy mesure tsy navoagéreny zoky efa rangotagny taloha tagny natonga ity monde ny musique zay la zegny mivoatra be ty kanefa mitotongana koa satria zay zao ty efa tsy mahazo vola ny resaka CD zegny fa ireo zoky taloha mahazo izy nahazo cassette na zay fo maro tsy haiko fa tsy nahita cassette zegny donc nay zao ty efa internet nindesinareo zoky io no ampiasainay eto Madagasikara agnaparitagna hiranay ndraiky regny radio carte amin'ny sisisiny mandrasa hira regny tsy azahoan'ny artiste bénéfice akory kanefa tsy raisigny prise de responsabilité fa ny artiste ohatra magnano faux pas eliny anty tonga dia efa misy note miboakabokany amin'ny fanjakana hoe anotanareo ty magnano zegny hoe tonga dia sazinay nareo koa magnano zegny hoe kanefa regny amin'ny sisisiny lalagna tokony magname avantage artiste regny tsy avoagéré kanefa regny antenany koa misy velon-tegna tsara milamigny raha jiaby mahay tranquille zegny tondrasako resaka fivoaran'ny musique ndraiky ny mikasiky homme d'art manakory fandraisanareo zay ino ty note angambany nivaka ny ministère baka note ny ministère makasika ny musique vetaveta mamoa fady isan-karazany fandraisanareo artiste azy aminao manokagna ohatra ya fandraisako izy ny tegna marigny isorako igny décision nalain'ny ministère sy ny équipe jiaby satria tsy haiko koa tsy popogna kobe tsy misy jeny fa le fomba fampoagna izy kobe tsy ampiaragna amin'ny asaha ohatra fa izy popona kobe fo tsy asainao izy no tsy ataonao raha mioampampagna koa igny décision igny isorako satria izy volangireo ny objectif ma agnamia valeur ny kanto malagasy kanefa ny andro efa mivoatra be antena gasy ty antena tsy hiova américain na mira anglais na mira sénégalais antena tsy hiova antena gasy fo misy ataony fo mba mitady échange amin'ny artiste vahiny sy ny tariny dia mba misy tsy haiko boka Madagasikara zegny mba hita hoe misehatra ambony agny andraraiky agny ary miady am'zio mihitsy zay tanora amin'ny zao fotoagna zao dia ino noty naboakan'ny ministère igny ampanajagna moa nivolanako izy satria ray aman-dreny rô zoky fa hitako normal be le noty normal satria imaginer raha ohatra ka olo ingénieur en hydraulique iranao mandeha mitsabo olo marary opération ny arety mikasiky cerveau ambadika ery dia misy olo amizay volanany io tsy marary betro fa zio marary ny kiste vangoenao opération kiste izy tsy janga baka fôtony taty afara misy jery ny fitondram-panjakana matoro nangala décision aby regny lasa natambatra zegny ministère ny communication sy ny ministère ny kolotsaigny dia igny volanako hoe logique be raha ohatra ka olo ingénieur en hydraulique iranao mandeha magnano opération olo marary loha tsy hoavoatahany amin'ny tokony agnanovagna izy le izy matoa iregny note regny tsy niboaka raha tagny tamin'ny andra taloha tagny efa misy hira maro mamoa fady mioampampagna mandilitra ny am'izao fotoagna misy antony misy société mila respectegna ao misy piasa mila respectegna ao le piasa tiako volagniny eto ny artiste dia maro be ny rafitry tokony ajaigna fa isoragna le note tsy haiko hoe kasa nisy nanampanga matamizigny tagny matoa niboan'ny note igny fa zay artiste jeune ma hitazogna hatrany ny gadogna ataonay satria Delvis any taloha ny hira ohatra ampianarany zaza misy boribory ny tany fa ny hira totsy vola amin'ny babanao Delvis tonga dia nataony malagasy jiaby amin'ny farantampony igny mbola koragnitsika magnaraka io mikasiky
D'accord. Mitohy ihany atsika. Nahazo fanakianana mavaivay nareo taoriany RDJ musique. Taorian'igny hoe anao te karaha clown aby anareo jiaby nandeha tariny tsy Halloween tamin'ny andran'igny na nisy ino tamin'ny artiste zay zokinareo. De zay nitarika ny fivoahaninao taty afara. Izany ihany mieritreritry zay za tsy volagna ino fa za fotsiny magnandreza logique zay hoe ny anova avy tataonareo tarina jiaby diso tafa ohatra nitarika ty ndraiky niboaka anao taty. Tsy haiko hoe ny hevitrao hoe makasy zay zavatra zay raha jiaby nandalo tagnatin'izay zavatra zay tsy fanakianana be nahazo anareo zay. Ya, hevitrinaka aminany igny voalohany anaovako merci Zoky be Rosy karaha soratako tamin'ny Facebook igny fo Zoky Ray Aman-dreny Ajegna mialatsigny izy koa manogno agnarana eto satria tokony tsy de nisy loatra igny valinteny avy aty aminay tanora taminazy igny raha ohatra ka tamin'ny fomba hafa no nagnaboagna le hevitry fagnakiagnana avy amin'ny Zoky be Rosy. Fa za ty niany émission antsika ty niany feno merci satria raha tsy nisy gny fagnakiagnana avy tamin'ny Zoky be igny tsy nisy regny débat maro be amin'ny Facebook regny. Marigny ninazy marigny satria malagasy fo fa kanefa izy volagniko teo ampodika amin'ny hoe tsy zay jeune no nampitriky ny évolution sy ny internet sy ny télé Trace TV Trace Tropical sy ny tariny fa tokony efa nisakanandreo Zoky raha mitamboalohany ny fidiran'iziny teto Madagasikara raha ohatra ka tsy ankatoavindreo amin'izao fotoagna ny fisian'ny Trace sy ny évolution ny raha jiaby mandeha amin'ny télé amin'ny isika zay ty. Mazava donc zegny isika io. De mikasiky ny débat jiaby mandeha amin'ny Facebook agny. Zoma maro ny magnamietsigny za de maro koa ny magnamietsigny Zoky be igny. De resiko hoe comme si complexe d'âge zegny raha mandalo. Misy olo mivolagna le mot retour d'âge zegny tsy atsipiko fa mavesatra loatra. Ataoko hoe complexe d'âge satria ny raha mandalo amin'ny artiste baka ary efa maromaro ny hitako. Ny mpanakanto izy koa fa mahazoazo taogno soit izy mandeha milefa andafy magnano mariage amin'ny viavy vazaha ohatra tady moyen pitragna andafy na rehefa nataony sasany zay fa nipody teto amin'izay ka izy boka teo on sasany asa genre sa exil nandehanany tagny de tafipody fa soit zay reo mitady alokaloko agny andafy agny soit midoko eto fo de mizaha lalagna politiky volaniko izy satria ny mpanakanto anie tsy juste hoe mihira fa maro amin'ny mpanakanto manampahaizana maro tegna manampahaizana maro be de indesiko am'le terme hoe complexe d'âge ny raha mandalo satria mbola tiagnano tournée partout Madagasikara sy partout ivelany regny kanefa efa tsy mety le raha satria ny génération miova de lasa génération ry Dalvis, ry Shine, ry Big MG, ry Mad Max regny no génération arainy voaka jiaby satria tsy haiko mahebe de ny ray aman-dreny nankafy Rosy jiaby taloha koa lasa nostalgie koa rô tipody am'le hira aby regny de magnirika ny tanora hoe ty tsara tokony hira aby regny ataonareo miaratsiny fa tsy tipody amin'ny tapolaka ny tanora am'izao fotoagna ny tanora am'izao fotoagna mitady raha vaovao mitady raha mba mety amizazy teo vo chemise karaha ty un peu tropical ndraiky jean akasy maro matriaka le tendance miady amin'igny fa zay gasy ty mijanony gasy fo io tsy voafafa de magnarakaraka zegny koa magnentagna za amitsika jiaby mpagnaraka ty émission ty ndraiky amin'ny Facebook ao mba tsy hagnano raha valinteny mitouché namanareo sasany karaha zay artiste ka zay efa vacciné aminany io efa paracétamol zio aminay fa aminareo samby anareo aka isy ihany fagnajagna karaha zegny natonga le raha tamin'ny débat mikasiky ny Nes Rosy igny non seulement sarinakazy izy koa tsy nataony teo za tsy niréagir taminany mety réagir fa tsy de cette façon fa ianao io technologie izy io ty technologie nampidirindreo igny lasa tsy avoagerendreo tompony misy sary teo i avait Jazz MC de i avait za de nisy Big MG azo nataony hoe nicropegna zegny na nirognegna le sary fa ianao Zoky be somary efa mahazoazo taogno efa tsy maharaka loatra ny technologie tsy hainy karakory agnadoso Dalvis tagnatin'ny sary igny fa tsy haiko asa fa ty volagna za direct koa izy fa le présence sarinakahy tamin'ny muranany de tsy maintsy nagnano hevitrinakahy koa zany publier sarinazy fa nadosiko malaky be satria tsy de tiako mametraka karakara regny amin'ny Facebook raha négatif sady tsy de zatovy loatra koa le sary tamin'ny muranakahy teo de nazara boka nagnaziny nagnano fratsy boka teo de tsy maintsy nadosiko le izy de misy hira zay ma hira
i raha ko angatako amin'ny médard izy kofa vita ty émissiontsika ty alefa am'farany eo hira agnisan'ny ankafiziko be amin'ny hiran'ny rosy satria za mba fany ny rosy na de maro satria tsy zay mpanakanto tsy miady fa ny hevitry fotsy mitovy de ampiadivy ny hevitry hiran'ny rosy hoe titre dia maninona ny titre ny rosy zegny mahita amin'ny youtube agny matonga de mizava rosy dia maninona ny titre de diako spécialement fitiavako an'izao be rosy de am'farany tsika am'zay d'accord izy zany complexe d'âge zay lazainao teo ve heverigny ho managna endriky jalousie ve sa ino ambadiky zay zavatra zay alonga raha complexe d'âge baka ohatrany manafosafo ihany nao ary alô tsindromoko eny izy korantsika teo boka nianga tamin'ny RDJ zay mbola isorako maventy eto ny radio RDJ sy ny équipe jiaby mahatsapa fa ny tanora mila tosiky zay natonga fankalavagna RDJ hoe radio des jeunes fa tsisy eto Madagasikara ny RDV na radio des vieux tsisy fa ny RDJ no misy de c'est très logique raha ohatra ka nagnamia trophée ho an'ny tanora izy face à l'évolution de zay mahatonga ny RDJ ny tsy nangalavegna amin'ny teny gasy fa teny vazaha le izy fa tsika malagasy na ino mandalo na ino tsy maintsy mijanogny malagasy atsika merci amin'ny le trophée jiaby nandalo de eto moa rô zoky fa zoky de io ma tsindriako ela amin'ny tsika malagasy jiaby mba resaka humilité mba mahaiza manefy tegna atsika izy koa fa mahazoazo taogna azafady indrindra am'le fomba fiteny io tsy resaka artiste fa même les fonctionnaires même amin'ny asa jiaby a Madagasikara plus olo iny mahazo taogna plus izy mibodingerina am'le toerana de tsy tiala eo mihitsy tieny donc izy asa efa tsy misy mihitsy zay vo miala eo fa io ma ny asa mpanakato nanaovana kanto tsisy fialagna zegny fa ny raha misy succession na laza ny laza mifandimbony misy na zato izy io ty agny après asa quelques années plusieurs années mety misy artiste hafa koa malazalaza ny Dalvis de igny ma tsy adivako amin'ny zanty magnaraka au contraire za ny olo agnisan'ny farampanamio conseil ny artiste vaovao afaka magnontany aby atsika jiaby fa le mikasiky trophée za tsy hitrika mikoragna sasany hoe jalousie sa ino igny sambolo magnano interprétation personnelle nazy fa de igny manonteny RDJ namiagna izy hitandreo mendriky tamin'ny taogno araiky satria ny artiste zoky efa nagnano politique efa tsisy fotoagna amina hira kanefa mbola miadika saka ty azo raha azony artiste zanty be mbola mahevoko amin'ny hira zio tsy mety le izy fa igny tsy haiko asa jalousie asa ino d'accord agnisan'ny artiste izay zabakavaratra bakavaatra ataony belona azy fa beloa be Dalvis taloha zegny Dalvis zegny sympa mbola zegny zay fiheveran'olo anao tam'izany fa tatoato lasa belony Dalvis tsy tokony anao taloha hoe humble sympa cool fa tatoato mitselaka raha raiky amin'ny Facebook anao fa bakavinao miteraka raiky anao fa misy avinao manokana nagnino miova sa hoe le laza mahatonga anao hoe tipetraka ary fa tahita hoe fa anao expérimenté jiaby nisy karazana alors tsy tanisa ao afa tsy tamin'ny affaire-ny clandestin zegny raha tamin'ny groupe ahoany manomana tsy firegnana zao la ny tamin'izay zavatra zay fa magnino anao tsy maintsy réagir fa anao be artiste kary fa mangigny ao fogna fa magnino anao tsy maintsy anao mivolagna ia merci koa ny question ma izy blanco zegny aleoko ampitokizina ny question jiaby apetraka atsika satria za koa tsy tokiky eto anjary montsomontso mizare mihedaga anareo tsy azoty za zay bon lasa beloa Dalvis lasa ngengengeny boka ny terme tegna maro lasa ngengengeny sa laza io tsy tandranao non en fait ny raha mandalo karaha ty anao zegny taloha izy koa magnano raha olo aroe mahita izy mbola tsy maro critique afara olo folo mahita izy commence misy ny critique izy zay ty ma olo mandeha amin'ny million maro be no mizaha Dalvis raha tsy volagna fa ny hira tô dia hira namiatsika malagasy ajany namiatsika lanjany namiatsika voninahitry be avy amin'ny alalany efa ho 3 millions de vues izy io magnano révolution be ny hira tô de zegny hoe atsika malagasy no tegna maro mankatia n'io hira io de atsika amin'ny tegna maro mizaha io hira io aviany izy nagnamia nombre de vues maro be zay isorako ny mpankatia na ny tsy mpankatia nagnamia igny vues maro be igny fa voninahitro anakazy igny voninahitro atsika jiaby malagasy voninahitro atsika mpankatia satria rehareha atsika mba misy nombre de vues mitovy ndreo olo aby vazahan-dafy aby de mikasiky Dalvis beloa sy Dalvis ngengengeny misy oabolonandreo vazaha magnano hoe le succès engendre la haine le succès engendre la haine misy ny raha tegna marigny ane anao tiany matetiky ny olo koa agnatin'ny asa maromaro anao koa fa commence ty boaka aloha anao ty ala amin'ny génération misy anao igny mba ty izaha monde lavidavitry ty izaha moyen ino ny atafa boaka de
io indrindra ny tegna miboaka le mot hoe ngengengny beloa igny zay le toetra tokony voantsika gasy taloha 20 olony zaza jeudi des millions de personnes mizaza logique izy koa misy volana ngengengny fa igny hoe naviany zany volagna tamin'ny Facebook hoe maro ny tsy tia kanefa lombolombony zegny mipankatia fa io mafomban-draha famokenana atsika tsy miaigna paradis atsika tsy anjely normal be misy ny tsy tia normal be misy ny tia fa mikasiky ngengengny igny asiako poetsika hely ny tegna matetiky baka ny artiste zandry matetiky victime tsy artiste koa fa même dans une autre monde ny asa koa fa zokizoky misy place agnabo matetiky mamoetsiky ny ambany fa mamoetsiky ny ambany tsy mahazo volagna ny madiniky kanefa maro raha iagnany agnatin'ny monde artiste io fa tsy hitanareo fa amin'ny artiste zay mody matanjaka de tsy magnaboaka hevitra fa taty afara hitako ny raha hitako victime be ny artiste madiniky ohatra tsy nifandianana ny andafy en majorité ny artiste madiniky ny tegna tsy nahazo visa tamin'ny 2018 io andeha hitsaka andafy igny atsika tsy hitrika amin'ino antony eky fa au contraire ny artiste maventy mandeha andafy koa mbola eo le iboan'le hoe clandestin za tsy hanonogno agnaran'olo fa ny nahitan'olo izy ary za tamin'ny Facebook tsy nanonogno agnaran'olo hoe zegny hoe nagnano zegny hoe zegny hoe nagnano zegny fa ataoko mivavatra be raha jiaby ôka atsika artiste zao koa fa mandeha andafy koa fa misy raha karakara zegny hitatsika mba angala fepetra fa tsy tsara namatsika miklandy andafy de lasa atsika jiaby no victime amin'ny resaka visa kanefa ny artiste zao kene iara-malala fa mahitahita lalagna anareo na rô tam'ty fen'olo sany clandy tamindreo magnaraka reo avy fo kanefa ny artiste madiniky mbola tsy eniky niboaka akory aza efa tsy mahazo visa de igny moa mba tokony tsinjo zandry atsika aminany de igny amizay navian'le polémique Delvis contre zegny hoe Delvis contre zegny fanao tsy managna olagna amin'ny nawawa zegny na amin'ny mamibe oa satria zegny misy fantognana tsofotsofokon'olo iraka magnano zegny tsy nagnanao olagna le olo fa le toetra zay ny problème izy mivolaniko te ny artiste tsy miady fa ny hevitry fotsy mitovy matoa zany ndraiky zokibe wawa volaniko ampagnajagna ny agnarany tsara nagnano tombokondry tandalina tsara ny fagnasasa dikan'zay zay tsy miady karaha zegny koa mizokibe osy fa ny hevitry fo no tsy mitovy de igny andraisan'ny fans satria matetiky ny olo mpankafy koa maro ny mivolagna hoe ny artiste miady kanefa za tsy miady fa raha ampiadivindreo fo de ny Delvis manokana pitseriko ma za tsy olo hoe ke volagninao igny direct mandigny fo mandiniky asendriky za de après za maboaka hevitrinaka après plusieurs minutes plusieurs moments de réflexion fa tsy magnanognano raha fatany de za ma jeune de za tsy maintsy mangala défense na artiste jeune mitovy aminaka de azao magnarana ny tononao te wawa i mamibe azao mamibe zegny ipana gitarany le wawa be tsy artiste zegny artiste navy artiste boka izy fa mety tsy de nahita lalagna loatra de nipodina agnano musicien tsisy problème aminazy za tsisy problème fôtony za tsary nanogno agnaranany tamin'ny Facebook tsary nagnino tsy hitako aby zay fa olo fovolagna aminaka misy problème karaha zegny anareo ndraiky zegny hoe tsy naliako prise en compte aby fa tsy haiko Delvis manakory fahitanao ny mpankafy gasy zany hoe public malagasy resaka fanjifana sy fitiavana ila maro samafy anareo zay tato aty ya ny mpankafy eto Madagasikara mitovy amin'ny any ivelany fo ny roborobro be na ianaro satria ny tombo ma ny toerana fanaovana spectacle ohatra tsy volagna fo ny collision sy ny tariny de amin'ny toerana hafa koa maro be ny stade mitombo de igny mahisorana ny fitondram-panjakana nagnamboatra regny toerana regny fa mampiroborobo ny artiste de mampivelatra ny saigny mpanjifa koa fa ny dirako eto ny mode de consommation amin'izay efa nivolaniko teo hoe le mode de consommation amin'izao fotoagna efa tsy mitovy regny zokibe aby regny efa nahita avantage tamin'ny cassette CD sy ny tariny de mba magnakiagnareo ndraiky za eto hoe mba ampodiananareo iregny aloha ampoditsika jiaby amin'ny fandraisana responsabilité amin'ny ady amin'ny pirate ady amin'ny piratage na piratage internet io na amin'ny sisin-dalagna na amin'ny CD fa tokony mbola azahoantsika jiaby avantage izy regny mba tsy tomoagny trophée koa ny artiste zokizoky fa satria efa na de tsy mahazo place politique aza mbola afaka mandafo CD satria regny CD efa taloha regny na za mba hividy satria maro tiako irany raha tsy volagna irany Jojo Biry Tianjama ry Rose bien sûr maro tiako satria za koa tsy nankafy hira taloha io mahitako inspiration agnano hira ty afara de mankasitraka ny regny consommateur malagasy jiaby regny de zay mba mahatonga tamin'ny andro talohany ny artiste avy agny amin'ny sisintany sarotro be ny raha andreo teto Antananarivo sy magnano tournée era Madagasikara fa am'izao fotoagna grâce amin'ny regny mpanjifa regny ny artiste afaka magnano tournée era Madagasikara
za mihitsy ma artiste de za efa niaigny an'izay de mbola tsy vitan'izay fa mbola afaka mitsaka ivelany koa igny ma avantage na évolution izy de zegny volaniko hoe le fivoarana sy ny mondialisation am'izao fotoana oka tsy alaitsika ho raha ratsy fa maro be ny raha tsara agnatiny matoa ny ampidiriny ray aman-dreny sy ny zoky tato agnatin'ny Madagasikara le izy manaparagna ny fandarana atsika Dalvis ny projet zany mba tiako resahinao kely atoato projetnao mahasamety ya projet ny Dalvis projet ma voalohany mbola hamorogno hira ndraiky tsendriky kazo Dalvis tsendriky azony complexe d'âge mbola tonga maniry be donc mbola maro be ny hira agnatin'ny lohan'ny Dalvis ato io ma grâce amin'ny fitiavanareo Dalvis fo napetraka anareo agnabo Dalvis napetraka anareo amin'ny fôfeny fitiavagna be donc amin'ny fôfeny fitiavagna be koa no hanolorako hira vaovao maro be avy aty amin'ny tariky Dalvis sy ny équipe-ny Dalvis jiaby satria Dalvis tsy miasa irery miasa homany namagna danseur chanteur sy ny tokatrano mbola namagna fo koa ny ray aman-dreny namagna ny rahalahy namagna anareo mbola namagna fo koa donc maro be ny projet Dalvis aparan'iregny ma misy koa ny tournée maro be era Madagasikara ndraiky amin'ny titongo ty mbola non stop ndraiky ka Dalvis mamody non stop satria ny hira mbola maro mpangataka indrindra am'izao fotoagna de mbola totsy volan'ny babanao famous Dalvis ary amin'ny kianjan'ny Mamasina miaraka amin'ny artiste maromaro ndraiky matoa artistetsika mbola voakaiky andeha ary mbola mitana amin'ny fitiavagna napetraka anareo tsy ny fatokisana napetraka anareo taminay de magnarakaraka zay mbola ho avy koa ny Paky sy ny tariny Agnatsira be miaraka amin'ny THB mbola ho avy ny lundi de Paky Tananarivo ndraiky amin'ny fety Maoraka be ry Tamatavy efa miambigny ao ny anjarany fa iboaka amin'ny Facebook mandavantaogno Instagram Twitter jiaby ny daty magnaraka ny projet de mbola misy koa projet maro be miaraka amin'ny atsika zegny volaniko hoe le moresque mondialisation atsika tsy doko Madagasikara fo asatsika atsipitsika antany agny atsipitsika na de agnatin'ny océan Indien Madagasikara lavitry be fa atsipitsika à la Réunion Maurice Afrique tout la France même pourquoi pas États-Unis donc igny ny projet ny Dalvis magnaraka satria ny jeune ma efa matanjaka be mankatia ny Dalvis ny jeune volaniko agnatin'izay koa ny ray aman-dreny mankatia Dalvis donc projet maro be ary mbola matanjaka be ny projet ny telephone Dalvis miaraka amin'ny mpanakanto namagna bien sûr maro be ny mpanakanto hiaraiasa amin'ny Dalvis amin'ny titongo ty tiako omena fisaoragna tsy tazana fisaoragna kely nireo mpankafy sy ireo mpagnano remarque sy ny critiky jiaby tiako mba omenao kely ia Dalvis tsy kajo magnano merci rango voalohany zany hira mankasitraka ny mpankafy de ny tsy mpankafy koa isan'ny tegna namiako fankasitragna depuis isaka niany satria zay koa tsy kritikegna zay tsy anonga anao koa volagny tsara ataonao tsara anao tsy hita ino mauvais côté ny asanao merci anareo tsy mpankatia de merci koa izy tsy vitan'izy tsy mankatia fa tsy vitan'izy mankatia koa fa agnivognivo ao izy misy raha ataonao kritikeny zegny misy raha ataonao tsy mety igny tonga de volagny tsy tiako raha ataonao ty tsy manjary misy ndraiky raha ataonao volagny Dalvis za tsy faninao fa tiako raha ataonao raiky igny mety de isan'izay mankasitraka koa Dalvis ro ray aman-dreny ray aman-dreny ty volaniko eto mikasiky administrativement resaka asa directeur d'entreprise les politiciens satria Dalvis tô agnisan'ny hira nampitsinjako ny politicien maro indrindra tamin'ny taogno igny raha tsy volagna fa misy ny ministre agnaty ao misy ny présidente agnaty ao tsy président araiky maro de maro be ny mpitariky ara-politique ary koa fa misy etsika atao igny zegny Dalvis anao namanay avy atsika hiaraka hagnano fety avy atsika hiaraka isoma mivoaka malagasy fa tsy vola babanao tô tsy vola babanao de mitsangana ray aman-dreny jiaby miaraka mitsinjaka aminakay de zegny manisorako malagasy tiandreo le hira tô tsy vola babanao rango amin'ny zandriny indrindra isaka matoe indrindra de merci beaucoup tsika mpakafy mbola eo koa matoa hira nahazo million de vues maro be karaha igny atsika malagasy no nametraka izy amin'ny ambony indrindra de raiso ny responsabilité tsika fa tsy atao hoe Dalvis no mampitarimy raha tsy nitsaiky fa atsika jiaby niaraka nagnatsipira igny agnabo koa zaza raiky fo je suis qu'une personne donc zaza raiky égale un vue de après zegny misy olo million maro be zegny nampanonga izy de merci atsika jiaby isorako eto koa ny média radio télé
ny mpanao gazety, ny émission ça se dit bien sûr, mankasitraka merci Médard, tsy mifidy artiste anao io. Tsy mifidy. Ya, misy aby artiste mbola tsendriky efa hitanay eto, de à partir an'igny izy lasa misy tosika be le artiste. Vraiment tsara, merci beaucoup. Igny amezako anao remerciement mitovy amin'ny remerciement namiako any RDJ. Satria misy raha mbola tsy hita zegny aboakanareo de lasa hita be le raha. De magnaraka zegny merci Zagnary nametsika fotoagna niany, nametsika masoandro be. Koa natao cyclone andra niany tsika fa tsy tafikoragna e. Ya, za tsy tafikoragna amin'ny fany za. Merci antsika jiaby. De ny raha marqué ko eto koa ny resaka racisme. Amin'ny commentaire igny ao za mahita hoe sady anareo côtier anareo manao muzika manao nafatany mamoa fady. Atsika io efa tsy iseky Angatamba, efa tsy iseky ny hoe côtier, Tananarivien, Majungues, Tamatavien, atsika égal malagasy. Fa indraindraiky ny hevitra tsy mitovy aza doso lalagna amin'igny. Fa atsika io bientôt efa hitambatra fa malagasy satria efa maro olo boka Diego manambady olo boka Tiliara, olo boka Tamatave manambady olo boka Majunga, olo boka Tananarivo manambady olo boka Fianarantsoa, maro be. Donc oka apetraka atsika hoe io le remarque mikasiky fa atsika gasy fo. De za moa mandala ny fihavanana eran'izao tontolo zao fa tsy amin'ny malagasy fo. Tsy hoe ke ameza valeur atsika gasy, atsika jiaby ambony tany ty olo araiky fo, olo natambatra Zagnahary, fa misy ataony fo, misy aratsaraka amin'ny alalan'ny ranomasina nataony Zagnahary fa mbola nahitatsika moyen fo traverse igny amin'ny alalan'ny avion sy ny sambo. Donc atsika araiky fo, zay mahaviany Dalvis, za gasy blanco fa za mandala ny culture mondialement, za magnano afropop, za magnano afrobeat, za magnano dance floor, za magnano hira malemilemy, zegny hira jiaby koa fa miexiste mety tandrignesa ny sofin'olombelogno ambony tany efa ataoko. De zegny koa marqué koa matetiky ny chinois no matetiky atao hoe mandala ny culture chinois, ny tany mitazony culture anany indrindra eto ambonin'ny tany. Fa kanefa ho an'izay nahay, ho an'izay natsapa, misy ny hira hoe Gangnam Style vers 2015 chinois tompiny. Fa le rythme américain be nataony chinois, de izy nazo meilleure vue mondiale. Tsisy vue nombre de vue nandilatra ny hira hoe Gangnam Style. De kanefa le ngia ny chinois no nanosiky ny nombre de vue nany, vu que ny chinois anisan'ny population maro indrindra eto ambonin'ny tany, de grâce amindreo te culture andreo fa reo nagnaposy olo nagnano culture hafa. De mba miangavy zaho atsika malagasy mba ho karaha regny koa fa tsy ny malagasy fo n'olo araiky fa ny olo jiaby eto ambony ty tany ty de malagasy jiaby, de notre racisme. De Dalvis mametraka fampanantenana ho atsika jiaby hira vaovao maro be, de mbola hipody araka eto amin'ny Médard za amin'ny émission ça se dit bien dit, de mankasitraka ny télé Viva zay efa ni-invité Dalvis, ny RTA tam'izay fotoagna, ny télé maro be jiaby efa ni-invité Dalvis. De merci beaucoup. De aoka ty émission niany ty mba tsy ho raisitsika amin'ny fankahalana na ino fa ho raisitsika ho fandiniagna, de fandraisana andraikitry ny tsirairay na ny farany zandry na ny ray aman-dreny na ny mpitondra fanjakana, satria efa mitosy ny fitondram-panjakana le raha matoa nisy an'iny note igny, mba samby andiniky izy koa mba misy note magnaraka aoka atsika artiste mba tsy anginy fo, satria izy mivolaniko teo igny malemy ny communauté ny artiste. De na ino ny raha mandalo io na ministère ino atambatra miaraka amin'ny ministère ny artiste, kanefa ny mpanakanto no anisany tosiky maventy amin'ity firenena ty. Raha tsy resaka afa-tsy propagande, afa-tsy ny communication matanjaka be ny artiste. Ke mba mivolagna atsika artiste misy raha hitantsika tsy mety fa tsy egny variagna hiady sezan'ny ministère ry, de kanefa rehefa tsy mahazo place de ny artiste ndraiky koa hiadivagna zahagna malo. Ny statut-tsika tokony ataontsika mise à jour, mialatsiny amin'ny mazandry za ivolagna zegny. De ny mpitantana atsika koa tokony mba olo macomprendre atsika artiste, tokony mba tegna tsara indrindra atsika artiste no mitondra atsika artiste, tsika manana zoky manam-pahaizana mendriky ny toerana mitantana ny artiste. De zay le izy Médard mankasitraka atsika jiaby. D'accord. Tapitra ny fandarana atsika totsy vola ny babanao ny raha atsika tamin'ny Dalvis tamin'ity fotoagna na zavazavany teto na momba ny raha maro isan-karazany na fanafana momba ny izy rosy niaraka tamin'ny note nivoaka tamin'ny ministère ny kolotsaigny sy ny communication zay hitantsika tsy ela igny ankasitra atsika Dalvis nagneky ny behita fandarana ça se dit bien dit tamin'ity andrany any ty mampanantegna anareo zay fa magnaraka koa hitondra artiste hafa hitondra raha tiatsika fa ataoko fa misy zavatra azotsika tsapitra igny sy eritreretagna ny zavatra jiaby zay nampitainy teto ataontsika tsy ho fankahalagna na ny émission ty zegny na Dalvis zay mitondra fagnazavagna teto amin'ny émission afamitagnana napetraka atsika fagnazavagna tetsika ilaigny no nentiny Dalvis teto tamin'ity andraniany ty mametraka velomandrafitafa amin'ny riany tozako atsika tondra vahiny hafa veloma to
mavu toma fali yalla toma piume yalla raputa giza haina lavu ramba misi zaitimeti zinzini nekor kingeri yalla mandava aza tsikera illa le wanai ni feina nai raude put kyoti vava oh aza tsikera illa le wanai ni feina nai raude put kyoti vava Temaninala, mapaninala, ni fief taira mena Fangara tuf femnizai, fief jela, simba azulla yekena Fangal timu kunduana reorere, tomunitani, utsi maiti tuaina Paramanya fanum, tenu vula portizile, kamagina fatilaina Oh Faramanya fanum telefula portizinen kamagina fatilaina Sena veri avakoya kwezi tom karo babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.